Pitanje broj 18. Romanička arhitektura u Italiji, Lombardija i Toskana. Između ovih oblasti postoji jako malo zajedničkih crta italijanske romaničke arhitekture. Lombardija predstavlja u romaničkoj umetnosti veliku celinu. San Abbondio je najpoznatija preromanička građevina. Nema transept ni zapadno zdanje. Crkva St. Sveti Ambrogio u Milanu. Spoljašnjost je od opeke kitnasta monumentalnija, podsjeća na ravenske crkve, posjeduje dva zvonika. U Italiji je tradicija slobodnog zvonika bila snažna, ali oni nisu postali deo crkve. Srednji brod je nizak i širok. Laterna je naknadno smišćena jer glavni brod nema prozorskog zida, te prozori na laterni daju osvetljenje. Svodovi glavnog broda su sagrađeni od opeke i lomljenog kamena. Italijanska arhitektura je težio ka interijeru velikih razmera, a ne ka visini i svetlošću. Toskana, katedrala u Pizi, osnova je razrađena u osnovu latinskog krsta dodavanjem dva kraka transepta. Unutrašnjost je većih razmera u odnosu na starohrišćanske bazilike, jer se iznad bočnih brodova nalazi galerija i prozorski zid. Obložena je belim mermerom sa horizontalnim prugama i ornamentima od tamno-zelenog mermera. Interijer predstavlja čipkasto bogatstvo građe i boje. Kamanil katedrale u Pizi, krivi toranj, počeo je da se naginje još pre nego što je gotov, zbog loših temelja. Obuhvata katedralu i kružnu krstionicu sa kupolom zapadno od nje. One predstavljaju najčesto ljubiviji spomenik toskanskog romaničkog stila. Krstionica u Firenci. U Firenci je krstionica bila najveće ostvarenje romanike. Mermerna obloga u ornamentu strogih geometrijskih linija. Firentinci su nekoliko godina kasnije verovali da ovo bio prvobitno hram boga Marsa zbog toga što građevina odiše klasičnim duhom.